Ko te reo o Niue, kua re hitatia e UNESCO, hei reo e tāmate haere ana. I tēnei wiki, ko nā kaikomi hana reo o Niue e rā e a te tiro ana ki ngā mahi whakarauora reo i Aotearoa nei. Kia kite ai me he tauira hei awhi i a rātou. I te rā nei i tomo mai te sira māreikura ki te whare o whakaato Māori i te tonga o Tāmaki Makaurau nei. Nā tō raurau, nā taku raurau, ka ora ai te iwi. We've seen the tremendous progress that New Zealand has made in upgrading and sustaining, revitalising te reo. E ai ki UNESCO, kua tata kore hāhā te wangahau Niue, a rā te reo taketake o Niue. He iti iho i te whitumano te nui o te hunga matatau ki taua reo, huri i te ao whānui. A lot of our young people are coming to school without any wangahau Niue, yeah, and you know it appears to be that English is just their first language. You know, at home they most probably learn it from their parents or grandparents or from the church in the community they belong to. Yeah, but it's at most times it's very difficult. Ko ngā mahi whakapāho i te reo Māori e ata tiro hia ana, hei tauira mo a rātou mahi i te wā kāinga. But they will eventually understand that our name is whakāta Māori. Ā, ko te kōrero i te reo Niue i ngā wāhi katoa, i ngā wā katoa te whainga nui. Just making awareness and more education to parents to use and sustain wangahau and, you know, just more resources for the schools, government to be more committed to culture and wangahau. Hei te oke topa atu ai te wiki o te wangahau Niue, hei oi ke te tawhiti tonu tana rautaki mo te reo. Language Week should not be only constricted to 1 week of the year. Language Week should be 52 weeks of the year that you should be committed to your language. Ā, kei roto i ngā tātai tā uki, ko te oranga tonutanga mō ngā reo ka meha. Mare haimuna riki, te ao mārama.